UMLA ke Maulai constituency uba embha lang simle ringkan ke dorbas nong mau yong rem hadin ke jinge pleu jingmut ha ke jelang ke baralong ha ke shitarik unaitung ban sim kia ha ke bedai bat ke khot ke suba bat ke jingsong sngan nyong ke omyam viewpoint ha ke janmie jong khalai tarik mentau naitung klele jingo yakni ke jaka bat hadin ke ne kilasong jelang ru ban yakran yatai halot ne ke phang ha ke ne ke jelang ledon lang ru ki bor jong ke East Castles district bakan top yuba mardor tongper badi kong BL pakenten ki badai ki extra assistant commissioner ki pulet ke Maulai police station urang basnong kesnong mau yong rem uba S lingdo ringkat uskatri uba H yang rai lem baki dekat jong ke executive committee jong ke ni dorbar nang ta ki officer jong ke Shillong municipal board bat Meghalaya state pollution control board nang ta na katna PWD ki general manager jong ki dukan dekali ki badan hakane kathan kentop na ke Banalri World Cars ke Toyota ke Ford Mahindra, Hyundai, bat ke Tata Motors. Bat ni so ke mana ke sini ke Bengkong ke dak jom ke sesok kalau ke tourism department kalau keluar mo dan kalau keluar ba kan provide armut ki brio ke Bengkong ki sweeper bat berkot ya ke Jakarta ladan ke Jakarta ante bat kini ki armut la IT be ke dor barsno bakin ai ya ke keteng jom ki armut nak benda batlong komiti swivel ya kapa kejungsiu SCC ni naga tourism department kata kata kapa ngong kapa kum kani komiti kapa ngilayo ya kejung sesok nak tak nikam ngilai kran ru hari ke sini nak police department la khmat ke Maulai police station nak benda panpet ya kanum dei bendan kanu kejing ke mendong kejing kemar ni kejing ma kejing sau kena mulai nawan bat khantam ne ke mengalau ngaswa ketika cakap kalau assignment nak jumlah juman jadi beri baru demi kebetulan ketika cakap di negara yang cuma police department kelas Syria bandung ailat dan terton beri ke penungkam pakalai ketika cakap ke mengalau menemu penungkam pakalai ketika cakap di Sokman ke police department kelas Syria bat kalau kelaru bagian sepul ke police traffic kai bandan ban juga ke movement ke joki vehicle bandan kedua juga cuma sah di mana lawan kami Torres di bawah nak kerja baru banyak problem nam tak cukup sebab kerja kat ba tempat dan kini sweepers ke depan kerja tinggal yang keren tu ringkat bat ke nak kalian juga Meghalaya pollution control board benar nak kalian juga EAC nak kalian juga pollution control board itu ini berkaitan kendor ke per lada ki ini ki beri ke sotukan ki penjaga ketika cakap mo hidon ki penalti ki jip pensitam lada penjaga ketika cakap de nagalan ka chongki kan serve kan notice kan sai ka jan notice saya kitu ki vendors bukan nanti bukan sogo lada ki le cakap kemudian ka jip pensitam ke kumno pensitam ki beri ki bukan nanti de nagalan ka chongka office jong DC kat ka Meghalaya state pollution control board kan sale kan kerki kan circulate ki notice pada asyiki nam tagani kipa kitu kipa violate no ya ki babun ki rules para kipa nagale bajuki kita